Dobrodošli u prvi C# tutorial. Danas ćemo naučiti neke osnove, kako mijenjati properties, kako koristiti toolbox i kako pisati sam kod. Dakle, pokrenemo C# i kada se upali program, vjerovatno vam će treba duže vremena, prvi put se bude palio. Ovdje imamo start ili home page, znači ovdje nam Microsoft prikazuje novosti svako malo, znači koje su promjene, šta ima novo za download. Onda idemo na file i new project, dakle da napravimo novi projekat. Ovo će vjerovatno biti ovako na Visual Basicu. Međutim, mi ćemo raditi u C# okruženju i radit ćemo u Windows Forms application. Inače, za početak svi rade u konzoli da bi se savladale neke osnove kodiranja, samo pisanja koda. Međutim, ja ću odmah preći na Windows Forms application i dakle ja se neću puno zadržavati na nekim sitnicama, nekim matematičkim operacijama, radit ću samo konkretne stvari. Dakle, odabrali smo C#, Windows Forms application. Ovdje ćemo unijeti naziv kako će se program zvati. A ovdje možete napraviti path file, lokaciju gdje će se spremati taj program. Najbolje je da ostavite tu gdje jeste. Evo, stavit ćemo prva aplikacija. I znači pričekate da se okruženje pripremi. Dakle, ovo je znači sada interfejs programa Visual Studio. Tu imate form i ovo je faktički vaš program na kojem ćete raditi. Znači, ovo je taj vaš program. Ovdje imate ove toolbars, znači sve što trebate, tu vam je. Ovdje ćemo na tools i options staviti dark temu, jer ja lično preferiram dark temu, jer mi nekako bolje leži za vid, a vi možete ostaviti onako, to je sasvim u redu, kako vama paše. Dakle, ovo je naš program. Možemo ga namjestiti kako god nama paše. Znači, samo uzmete jedno od ovih i vučete, dakle, kako god želite. Tu imate Solution Explorer. I znači, ovdje vam je to drvo koje se grana na sve stvari koje imate u cijelom, znači C#. Znači, prva aplikacija, to je naziv ovog programa kako smo ga imenovali. Tu imate properties, znači opcije, form 1, evo ga tu, form 1, designer i code. I kad ubacite neku novu formu, opet će vam biti ta nova forma. Znači ovdje imate taj Solution Explorer i u njemu se nalazi sve što vi imate u vašem programu. Dakle, bilo šta da zatvorite i ne možete naći, ovdje nađete u Solution Explorer. Dakle, kad kliknemo na form, i ovdje imate properties. Ukoliko, na primjer, nema, evo recimo da su skriveni, desni klik na form i properties i pokazat će vam se. Properties su vam znači opcije i svojstva svake komponente za koje tražite ta svojstva. Znači tu imate razne stvari. Evo tekst. Znači tekst je vezan za ono što vi vidite ovdje. Evo ovdje piše form 1, tu je form 1. Dakle, stavit ćemo form 1 da se zove prva aplikacija. I enter. Dakle, sad vidimo da se ime promijenilo. Dalje imate razne
opcije. To za sad nećemo dirati ništa, da ne kompliciramo. Ićemo za početak s jednostavnim stvarima. Dalje šta nam treba je toolbox. Toolbox imate tu sa lijeve strane. Ili ukoliko ga nema, idete na view i ovdje nađete toolbox. Kliknite. Dakle, otkrijemo toolbox. Ovo će vam biti skriveno. Evo ovako će vam sve biti pozatvoreno u početku. I ovdje imate u auto hide iglicu, nju znači pritisnete i bit će vam toolbox cijelo vrijeme tu sa strane, znači neće se stalno zatvarati. Kliknete za sad na common controls, jer ove kontrole će vam trebati, a nekad kasnije trebat će vam all Windows Forms. Svi znamo znači šta je button, to je dugme, funkcionalno dugme. Samo kliknete i prenesete ga gdje želite u formu. Evo recimo stavit ćemo ga tu. Znači kad je to dugme, taj button označen, opet će nam se pokazati properties za to dugme. I ovdje imamo tekst. Stavit ćemo da se zove recimo click me, enter. I sad ovaj button se zove click me. Možete također mijenjati veličinu, stavljati gdje želite. Evo stavit ćemo ga tu negdje na sredini. Dakle, to je taj vizualni dizajn dio. Sad je vrijeme da pređemo na kod. Dakle, kad želimo ići na kod, desni klik i view kod. I znači ovdje će nam prikazati kod od programa koji mi pravimo. Ovaj kod što trenutno vidite, znači ja ništa nisam pisao, on sam bude upisan u program. Jer ovo je kod bez kojeg program ne može funkcionisati. Kada opet hoćemo se vratiti na formu i dizajn, tu imate znači dizajn i vratimo se. Ili desni klik i view designer. Zasad ćemo pokrenuti da vidimo kako izgleda naša aplikacija. Tu gore imate start ili pritisnete dugme F5 na tastaturi. Dakle, kliknemo start. I znači tu je naš program. Vidite. I znači mi kad klikćemo na click me, na button, ništa ne radi. Dakle, moramo upisati kod šta će to dugme da radi. Zatvorimo. Znači 2 puta brzo kliknemo na ovaj button. I dakle, upisao se kod, znači kada kliknemo na button 1, šta će se desiti. U ovim vitičastim zagradama uvijek pišete znači radnju koja će se desiti. Dakle, ovdje ovaj button 1 je upisan, imate name, button 1. I to možete također promijeniti. Ali to također mora biti promijenite po kodu. Dakle, ja želim kada kliknem na taj button, da mi pokaže poruku gdje kaže ćao. Znači tu ću pisati. Prozorčić s porukom u C# se zove message box. Dakle, message box, evo ga tu, enter, tačka. Sad, šta želimo da taj message box uradi? Treba da nam se prikaže message box. Znači, idemo show. Sad, šta će pisati u toj poruci? Otvorimo zagradu. I dakle, u C# tekst uvijek ide u vitičastim u navodnicima. Znači, otvorimo navodnike. U message boxu uvijek imamo dvoje navodnika. U
prve navodnike ide ono što piše u samoj poruci, a u druge navodnike ide naslov poruke. Dakle, ja hoću da u poruci piše ćao. Tu ću napisati ćao. A naslov da bude test. Dakle, testiramo poruku. I dakle, na kraju svake naredbe mora biti tačka zarez. Ukoliko izostavite nešto, evo, obrisat ćemo tačku zarez, vidite ovu crvenu krivu liniju. Znači, ona vam asocira da ste nešto izostavili. I tu isto imate error list. Stavit ćemo ga ovako da se ne krije više. I dakle, ako nešto izostavite, dalje će vam u error list pisati šta vam fali, šta je greška. To je to. Dakle, kada kliknem na button 1, pokazat će mi se poruka ćao. Hajmo testirati naš program. Tu je naš program. Kliknemo i pokaže nam se poruka s naslovom test i kaže nam ćao. Znači, naš program radi. Ok. Koliko puta da klikćemo, prosto pokazat će nam se ćao. Zatvor. To bi bilo to za naš prvi tutorial. U sljedećem tutorialu ćemo raditi sa if naredbom i else if. Dakle, uslove. Postavit ćemo uslove na neke stvari. Do idućeg puta.